Kakong Rona Khemdet MDC ga nongpo minta kesngi kalalet ban yakendo sendon ya UDC ga ribhoi u Abhilash Baranwal hadin ke Sinjam balashim da ke jila Assam ban khinra na phangi ki mindir basong basa bian hakatei ke jila na ka benta ban pin klain ki jing pahara yaki khaput ke ribhoi kumba baro saudong ke ribhoi la kerkut batingkhu bat ke jila Assam habakrenj kilat pathai khubor na kalyang kakong Rona Khemdet ha ka jingdon lang ki nong yalam ke NPP nong po blok kala ong ba ka ribhoi district kadai ka khrdop banrung banmi na ka jila bat ka Sinjam balashim da ka jila Assam ban khinra na phangi ki mindir kan long ka jingma ka bakraw ka district bat ka jila baro ka wei lada ngimlong ki bapet ngor bat kinturu UDC ban pin klan ka jing pahara hagi than khaput banum ailan ikite ki basha kendang makin wan rung lan she ka jila Untuk terbang ke Joni, mengaku ke MDC, tempat batu ini dari orang Pak di dekat mana, nak yang jongka batu MDC ini jongka nokok blok. Kajing Sofia ke Joni, wilayah keren biru Hashwai ke bagian wan badia. Kedua wan ai yang kena ke memorandum ke Joni jadi bentar kasih hak kebiayaan batkan ke eviction drive jongki ni migrants. Napo Assam tidak lek ikan ni, kini si kini kita yau di balak dep no. Dekat di sini ni nak liang ke sini ke lomba ke Ribhoi district ke sini. Balah dan ini keren hamtam ni ke bayar di bakan lompok ke sini dulu. Kalau lompok ke gateway, kaba ladang Thai napo Assam dulu ke sini room ke sini. Kalau kabe kaba ladang Yim Shimkia, bat ladang Thai nak ke bentar jom ke East Khasi Hills ke bayar kapat ke Bangladesh. Ketar ke Dekawai, hamtam ini ke Ribhoi district ke sini. Nak baru saudong ni atau kupat ka jelang Assam kabat ladang ini pet nak liang jom ke nega Sonapur ni tren ni akan nega Marman ladang ni tren ni ka Umsiang nangka ladang ni tren nak ini di kan Jirang ka lakta Shibun ka Jingrum ko jongki lada ka district administration lengba ka jingya Trailang ban tidor Basnom Kamdon ka jingya Suku Jumot lada Kamdon ka jingya Trailang yo ase kan long ka jingma nak banta Isnong Bithau nak banta ka district ka jinggi gitu kabaya de bakan ka jingwan bu ka jingi kan ka memorandum yong na kaliang ka jong UDC pengkat ka district administration di Brokaway ila assure ban penlong da kaway ka bania shong meeting bania pakhat ha kabaya de bakan ka ma ka bani wan ra ka kasini ka de ka jingkular ka bana kaliang UDC aya ni ka si ka bani wan ai kan ka memorandum